بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أعطى الذاكرين ما لم يؤت أحدا من العالمين ورفع لهم منازل العالية وجعلهم صفوة المؤمنين وأشهد أن لا إله إلا هو ولا ضد ولا معين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأفضل الذاكرين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم إلى يوم الدين أما بعد mga kamaumaasan katay manghuran namo na aatod ha programa ini hanian lakum halaman sin surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In topic na to ha dumini insyaallah subhanahu wa ta'ala kalabyan sin jikir karayawan sin pagjikir pamahasot si tabaraka wa ta'ala. Mga kakasi sin Allah subhanahu wa ta'ala, muna magsama-sama kita niyo magpasampurnaan sin pagmabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala iban mangayo kita niyo ha nasabot yadto hatiranan sin pagjikir na to pa mahasot si tabaraka wa ta'ala al-malikul azim iban bunal tuod in pagjikir pa Allah subhanahu wa ta'ala ikasugpat sin ipon ikasampay sin ipon maon pa tiap-tiap karayawan sa lago-lago sa halga-halga iban hikalagpas niya din hasiksa maulul haadlaw kiyama iban in pagjikir fa Allah subhanahu wa ta'ala kasanyangan kabuhianan atawa pagkaon sim pangatayan sim manusia paghali-hali sim pangatayan parman sin Allah subhanahu wa ta'ala ala bidikrillahi tatmainnal qulub. Demikian in pagjikir fa Allah subhanahu wa ta'ala hikaig sin manusia din ha katan hinang mangi di niya kabayaan iban sin katan kabubunsihan niya demikian katan amuin kasigpitan niya ha kabuhi niya di ha dunya dagfak faadlaw akhirah. Demikian tanto mga umat Islam kahatihan sing kita niyo matarang kato taniyo in pagjikir fa Allah subhanahu wa ta'ala bunar tuod hisiyo tumumtum fa Allah subhanahu wa ta'ala tumtumun nin Allah subhanahu wa ta'ala agin huwabaran niya ikhlas tumtumun siya sin Allah ta'ala isab tumtumun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala hajat niya yan ang sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala fazkuruni azkurukum parman siya Allah ta'ala tumtuman niyo ako tumtumun takamo. Naam iban hisiyo tumumtum fa Allah ta'ala hal niya hakatauran hakatampalan hapakaradyaan sa lago-lago akahayangan siya tumtumun siya sin Allah ta'ala isab doon sa hakasanyangan niya hakatauran niya hakatampalan niya labi marayaw din kanila
amoy nakahadir doon wakto amoy masanyang siya atau hakatauran siya simano siya tumtumon siya sin Allah Ta'ala labi marayaw dain amoin pagkahinya hawakto yaon nakahadir amoin hatampat hawakto amoin maharga atawakan amoin sarayaw-rayaw. Demikian mga umat Islam nasabot ini isarat mon fa baita akhrajahul Muslim wa Bukhari fi sahihima hadis din kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu azza wa jalla ana inda dhanni abdi bi. Firman si Allah subhanahu wa ta'ala hadis qudsi, ana inda dhanna abdi, in aku yaw nakuroon pagjikir huna amoin panumtum pagjikir sin ipon kukako wa ana ma'ahu hina dakarani, imanin ako farman sin Allah sarta niya hawakto amoin timutumtum siya kako, in dakarani fi nafsi dakartuhu fi nafsi, bang ako tumtumun niya tumtumun ako sin ginhabaran niya tumtumun ko isab siya, wa in dakarani fi malain, bang ako isab tumtumun niya hakatauran halawm siya mahayang, halawm siya kasanyangan rida hakatauran jakartuhu fi malaihim khairun minhum, tumtumun ko isab siya amoin hakatauran hakahayangan sila labi marayaw dain hamanga iban nila atawa din kanila nakahadir hawakto yaon. Al hadis amat to mga umat Islam bunman tuod in nagjijikir fa Allah subhanahu wa ta'ala sa taod-taod, ad-dakirin Allah katiran wa dakirat, iban sila at niya usog babae amoin lando mataod in pagjikir nila, humul mufarridun, in sila ini sila neto in nakauna. Demikian ini kiyawa dahin hadis day sab akhrajahu Muslim fi sahihi min hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yasiru fi tariqi Makkah famarra ala jabalin yuqalu lahu Jumdan faqala siru hada Jumdan sabaqal mufarridun qalu wa mal mufarriduna ya Rasulullah qala sallallahu alaihi wasallam ad-dakirun Allah kathiran wa ad-dakirat. Naam. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkaunan si Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpapanaw siya doon hadan dan harap pa Makkah dan halawm sin Makkah Mukarrama salta makalabay siya doon habod pagtawagon siya Bud Jumdan Bud Jumdan in hawak to yung nagsabda in Rasul sallallahu alaihi wasallam in hadis niya siru hada Jumdan, panaw kamu inyan Jumdan ay Bud Jumdan sabakal mufarridun, makauna na laong niya in mga mufarridun, laong si mga sahaba ya Rasulullah, wamal mufarridun, uno in hisiyo sila in pagyanon mo
mufarridun ya Rasulullah. Qal, sabda si Rasul, ad-dakiruna Allah wa ad-dakirat. Sila na yato nagjijikir tatap sa taod-taod fa Allahu Ta'ala ay dakiruna Allah sa kathira wa dakirat ay sila to amuin mga sila kausugan nagjijikir fa Allahu Ta'ala sa taod-taod iwan sin mga kababaihan bariman. Na bunanto din sila in mga dakirun Allah wa dakirat. Ya nasin kiyabaita si mahasut si tabarak wa ta'ala ha ayat niya, ad-dakirun Allah wa dakirat a'addallahu lahum magfiratan wa ajran azima. Ay mga sila bariman usog ibang babae mataod tatap sila nagjijikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wad-dakirin Allah katsira wad-dakirat a'addallahu lahum ay tagamahan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala ajran azima tungbas pahala sa lago-lago. A'addallahu lahum magfirah, tagamahan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala kaampunan wa ajran azima iban tungbas sa lago-lago amunayin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na iban mo nato din sila doon sila madawhat nila maun pa katam karayawan sa rayaw-rayaw iban sa mulya in karamah nadawhat nila in karamat din ha Allah subhanahu wa ta'ala iban sin ni'mat iban sin sabiqun ay makauna sila. Nato din sila harap pa tiap-tiap karayawan iban amo in karama kasanyangan kamulyahan iban nikmat makauna sila. In pagjikir fa Allah subhanahu wa ta'ala muzlibatun lil ginah in siya amuyan in hikakawa sin manusia sin ipon sin kasanyangan sin pagdaya sin kasanyang sin pangatayan kasanyang in kahalan amuin kabuhianan nila masanyang sila danikyan amo ito ikakawa nila sin mga ginisan karayawan kapaiddahan damikyan in pagjikir fa Allahu Ta'ala tulakon niya in kasigpitan mo iban kasusahan mo iban sin amuin kataan makamumulakay mo iban sin hawak tukaw kaya sigpitan kaya hunitan. Damikyan mga umat Islam karunguran sing kita niyo bunan tuod in matao din jikir niya isiusiuin tumumtum fa Allahu Ta'ala khairun lakum yanin labi marayaw kanyo dahin ha pag napakakausin bulawan iban pilak iban sin amna paglugto akal na sin Allah subhanahu wa ta'ala jihad ay hatimya pagyanon di jihad an nafs. Naam. Damikyan wala nasara in ka ibadatan. Wala siya siyara in ka ibadatan atau bukun siya kana in ibadat fiaun kataan yaon malengkan supaya hadja li ikamati dikrillah supaya mahinang sing kita in jikir parabul ibad fatuhan sing kataan ipon. Na hati niya wala siyara in ka ibadatan fiyardo kato sin Allah katan malingkan hakal na sadya supaya mahinang na to in pagjikir patuhan singkatan
mano siya ipon sina Allah subhanahu wa ta'ala. Iban bunato din surga sina Allah ta'ala in siya tayyibatut turba, ay in sarayaw-rayaw lupa mahambog, lupa filter siya. Uzbatul ma, matabang in katubig-tubigan niya, ibang bunato in surga, kay anon ay pantay siya, patag siya, wayroon panghiyanom niya. Wagirasuha al-amalus salih, in ipatanom ka to sin Allah ta'ala hasurga, ipatanuman ka to in surga ayaon sin amal salih na to, amunan ibadat na to, amunan hinang na to marayaw, iban sin iksar min dikril malikil dayan, iban sin sawab sin patauron na to in pagtumtum pamalikud dayan, patuhan na to mahasot si tabaraka wa ta'ala. Balikan ko in panghiyanom sin surga sin Allahu ta'ala, amunan ang marsale na to, iwan sin taod sin amuin pagjikir pamahasot si tabaraka wa ta'ala. Hisiu in mamong subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Gurisa lahu bi kulli wahidatin sajaratin fi riyadil jinan, ay hisiu makapamong subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, ay patanuman na kaniya in katan atau in tiap-tiap hambuok kahoy din ha halaman sin kasurgaan sin Allah, ay makatanom na siya hambuok kahoy ha halaman sin surga. Iban labi mataod, iban in labi mataod, in jikir niya, ampunon naroon kaniya sin Allah, impardusahan niya, iban hitupak in jikir niya, doon ha amuin mafihi minan nuksan, amuin mataod pagkakulang niya hadaakan sin Allah ta'ala, wala niya nahinang napahil-pahil niya, ito amuin hitupak hika amuin ganti sin ito amuin mataod in lapsis niya hadaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma tamim taksirana. Amo ito mga umat Islam, bangkaw mamong si kalima nasabot ito subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Gurisa lahu bi kulli wahidatin sajaratin fi riyadil jinan, ay makatanom na kao amuin tiap-tiap hamuk kahuyaon halaman sin surga sin Allah ta'ala, iban hisiu in mataod din hajikir niya, ampunon na siya sin Allah ta'ala yung mga pagdusahan niya, iban amuin hipatupak kaniya, hipatupak haamuin uno na kaya ulangan niya din ha mga padaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga umat Islam, sifa is tingga dawah in paruntungan sin nagjijikir, madawhat nila surga, madawhat nila in sila nagjijikir tattafa Allah, madawhat nila in kasisin Allah ta'ala hadunya, iban kananaman nila in limo sin pamarat saya pag-iman. Tumtumon na to mga umat Islam,
Dain ha mga amuin maksud sin kalimatut tauhid la ilaha illallah atau amuin makna niya hakikat rahasia sing kalima la ilaha illallah amuna ifradullah bil mahabbah ay tunggalon mo in Allah Ta'ala kakasihan, tunggalon mo in Allah Subhanahu wa Ta'ala kakasihan, siya in tunggal kakasihan mo. Ifradullahi bil mahabba ay amo yan doon sir sing kalima la ilaha illallah na tumtumon na to nagparuntungan na in tatap nagjijikir kaw masi kaw timitumtum fa Allah madawhat mo in kasi sin Allah hadunya iwan kana naman mo in limo sin pamarat saya fa Allah subhanahu wa ta'ala iwan makaibog-ibog in karayawan nila haadlaw piagbak nila in mahasus si tabaraka wa ta'ala sabab sinjikir nila makaibog lando makaibog in karayawan nila si mga tao ini haadlaw piagbak nila hawakto yuhillu alaihimul karama hitukba na kanila in karama wa ridwan iban rida sin Allah subhanahu wa ta'ala pasurun na sila sa Allah ta'ala surga sarta kakitaan nila na in Allah subhanahu wa ta'ala sin dua mata nila hawak tuwet to magpakita kanya sin Allah in halom karidaan tanakamu ha amo in hawak tuwet to in parman sin Allah Ta'ala kanila halom sin surga. Demikian in jakirina Allah wa dakirat in mga sila tatap ng jijikir fa Allah subhanahu wa ta'ala amo in makaibog-ibog daysab in sila makaibog-ibog in sila halong sin kubur nila halong sin kubur nila hawaktu yaftarisuna ar-ruh wal-rayhan amuin dahan na sila hanig dahalom sin pakuburan nila damikyan hawaktu pa sila amuin naja sakaratul maut ay dahan na sila hamut-hamutan din halom sin surga iban sin saput din halom sin surga pag saputan pag saput sin nyawalihan nila damikian paaunon na kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala in lom kubur nila in luag amunain ladyo sin pangatod nila di hadunya in layo sin pangatod nila di hadunya amatin luag sin kubur nila sarta paaunon na in kubur nila amuin sumbuhan din sumbuhan halom sin surga kanito pangayon na to Allahumma ja'al qabrana rawdatan min riyadil jannah ya Allah paawna in kubur namo din ha mga sumbuhan din ha sumbuhan sin surga damikyan wala taj'alhu khufratan min khufaratin nar ayaw mo paawna ya Allah in lom kubur namo sumbuhan din mga sumbuhan din ha afinar ka jahannam damikyan pangayo na to ito hamanga kamaw maasan na to ito sila muwi na farahmatullah halaw alam barjahiya sila bihaon kalagihan nila in pangindo asing kita niyo amuin buhi mga wali nila atau anak apo nila inito hambok din hamanga pangindoan na to fa Allah subhanahu wa ta'ala makaibog-ibog tuod in laong kubur nila hawakto pialuag na sin Allahu Ta'ala pihanigan na sin Allahu Ta'ala in kubur nila in nyawalihan nila agak-agak in pagkawa sin malaikat kanila
Damikian dahan saput dahin halom sin surga, hamut-hamutan dahin halom sin surga. Inyawalihan nila amunain masanyang sila, makuyag sila, bang sila amuin patayon na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, kawaon na inyawalihan nila sin kamalaikatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, agak-agak. Damikian hangkan itu amuin Allah subhanahu wa ta'ala nagfarman, innal ladina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Mga sila in agi nila Tuhan namo in Allah, innal ladina qalu rabbuna Allah, in Tuhan namo Allah, ay in summa istaqamu mahuli tatap sila, hapamarat saya nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, tatap sila pag-ibadat nila, pag-jikir nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, bisan sila hauno binaybayan, di nila kaluphan ni Allah subhanahu wa ta'ala, sibu da sila halom kasigpitan, halom kahayangan, halom kasusahan, halom kakuyagan, masira sila amuin tinutumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, bisaning kaaunan nila halom sila kawasa, bukun halom kawasa, damikian halom sila amuin miskin atau dayahan, masira sila amuin in panuntum nila, pagjikir nila fa Allah subhanahu wa ta'ala, halom sila nasasakit, iwan sin wala nasasakit, hatulakan iwan bukun hatulakan, masira in pagjikir nila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Yetto hangkan in mga malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala, tatanazzalu alaihimul malaika, bang sila sung mapatay na, timurun maong kanila in kamalaikatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hindi na sila pasusahon, di na pahanggawon. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu, di na sila pabugaon, wala tahzanu, di na pasusahon sin mga malaikat, sin mga tikuran nila, anak asawa nila, kawasan nila in adunya, di na sila pasusahon sin mga malaikat, Allah tahap wala tahjanu, di na pabugaon, hasusungon halom kubo nila ha yaumul qiyamah, taytayan siratal mustaqim, Allah tahap wala wa abshiru ibansin, pakuyagon sila sin kamalaikatan sin Allah, pakita na kanila in surga, tiyaga makanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa absiru bi jannati allati kuntum tu'adun, amin surga, amin janji kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, hulaan niyo hasusungon hadlaw kiyama. Dahil na ito mga umat Islam, hangkan ni Allah subhanahu wa ta'ala, hamaksud sin ayat niya nasabot amuin in kita niyo ini in piyangayo nato fa Allah subhanahu wa ta'ala, karamah sin Allah subhanahu wa ta'ala, ay karayawan, kamulyahan, surga sin Allah subhanahu wa ta'ala, kalappasan, karama impiya ngayon nato pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian mga umat Islam, impiya ngayon isab sin Allah subhanahu wa ta'ala, kato istiqama, tatap sadya kita niyo, pagtag-ipon, pagjikir, pagtasbih, pag-ibadat, pag-amal salih pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amureto. Pag kita niyo mga karama, piyang ngayon isab sin Allah, istiqama. Innal ladina qalu rabbuna Allah, summa istaqamu, tatanazzalu alaihimul malaikat. Amureto mga umat Islam. Makaibog-ibog in daong kubur nila, hawakto. Pahanigan na yung laong kubur nila, hanig din halom sin surga, sumbuhan din halom sin surga, masanyang sila, amuin, makuyag sila, wayroon susa nila, halom sila, pakubulan nila. Makaibog-ibog mga umat Islam. Damikyan, makaibog-ibog day sa kuyag nila. Farhahum, lando sila makuyag, hawaktu tatalakahumul malaika, Piagbak na sila sing kamalaikatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, muhanniina lahum bil khair wal karamat wal ihsan. Siyagi na sila sing kamalaikatan sin Allah ta'ala, hani'an lakum, welcome na kamo,
O kamu mga dhakirin Allah wa dhakirat, hani'an lakum bil khair, hani'an lakum sing karayawan, wal karamat, iwan sin karamat, kasanyangan, wal ihsan, iwan sing karayawan, hani'an lakum. Yatto mga umat Islam, biyan sin ayat na sabot ta, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Yatto mga umat Islam, murah-murahan amuin madawhat na to in mga nasabot tiyaga makato niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Patattapon na to sadya mabilang kita niyo adjakirin Allah wa adjakirat. Atin niya tarbilang kita niyo employers kita ay hihinang ta ito sampai sadya kita amuin muhi farahmatullah insyaallah subhanahu wa ta'ala. Nasabot sin Abbas radhiyallahu an ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat nasabot panafsir niya amuin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala ad-dhakirin Allah kathira wa jakirat a'addallahu lahum magfirata wa ajran azima. In launghi Abbas radhiyallahu an panafsir na sin ayat ini amuin mabilang kau nagjijikir sa taod-taod pa Allah subhanahu wa ta'ala, amo na ihinang mo in azkar, in zikir ba'da salawatil mafrudah, amo na wirid zikir na to puasin sambahayang na to 5 waktu. Amo itulong niya panafsir sin Abbas radhiyallahu an amaon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in panafsir niya sin ayat ini ad-dhakirin Allah katsira wa dzakirat a'addallahu lahum magfirata wa ajran azima, ay masiyaon kau nagdi mo katinggalan in zikir tasbih puasin sambayang 5 waktu, damikyan matug kau sungkaw matug bati kau rin hatugan mo sungkaw kumaon us kau kumaon yaon da biyawasa mo in zikir nasabot arwari min al-kitab wa sunnah ay fi yawm azkar fil yawm wal layla atawa fil masa. Naam, siya sabot mo to wala mo to amo in tinggalan hiargaan mo tuod in zikir yaon kana in pagjikir amo na in sa luhay-luhay ibadat, sa luhay-luhay daakan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, kana tanda niya bisan kita ni hauno binaybayan mahinang na to ini bisan kau bukon halom air ati niya mahinang mo ra mahinang mo. Nasabot doon singkaiwanan mufassirun al-Mujahid rahimahullah ta'ala in zikir biya na sinasabot sin Abbas radhiyallahu an yato maintain mo inyato awos amo na azkar an-nabawiyya amo inna zikir kaya baita kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo inha hinangonta ha mahapon mahinaat amo na amo inha hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kana in zikir mga umat Islam amo in mahinang sing kita niyo sa luhay-luhay amo in daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari kau jumikir yaon kau hataas sa sakatan mo, gumawa kau rin habay mo, sumud kau fabay mo, ubus sung kau kumaon, ubus kau kumaon, sung kau matug, bati kau rin hatugan mo, yaon da in zikir, at ini mahinang mo yato. Damikyan, wang kau haopis mo, yaon na magjikil da kau. Tumagna kau sininang mo zikir, bismillah, damikyan kumaon kau, magbismillah kau zikir.
Yato. Ubus ka kumaon, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am min at'amani hadzal ta'am min ghairi alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am min ghairi haulin wala quwwatin min ghairi haulin minni wala quwwatin. Hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, isiyo amuin nagjikir bihat to nasabot atin na magsukur fa Allahu Ta'ala sin pagkaon yaon atin niya ampunon na siya patut na kanain pangampun sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga pardusahan niya. Damikyan o siya kumaon bihat to mga umat Islam. Mahinang ito singkitan yung katan insya Allah subhanahu wa ta'ala. San ka taas sa sakatan mapanawan ka yaw nin jikir hatulakan ka hataas ka mawan haginlupaan ka ha amuin halawd ka yaw nin jikir Allahu Akbar subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sampai pakahinapusan bangkaw mo din hatulakan hisugpat mo aibunan taibuna abiduna li rabbil alamin. Ito mga umat Islam, ayaon kau magpararagan sa katan mo amin hakabuntulan hakahayangan, alhamdulillah. Hakapiligruhan kau haka amuin hapangpang haka amun sigsagan bangha dan amuin kasadayaon, astagfirullah la haula wal jikir. Sumuot kau patabo, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulk wal hamdu wa la kulli syai'in qadir. Azkar bangkita niyo sumod patabo kanain kalima ini kalima kabubuan sin syaitan in tawo halom sin tawo hamok siya tampat din sin mga syaitan amin mananasat na. Demikian sumod kau patandas gumawa ka tandas siya na injikir mga umat Islam sampai sumukaw pa sa umuyaw na ijikir yaw na hindo na kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa luhay-luhay ibadah mga umat Islam sa luhay-luhay ibadah. Amo ito panafsir sin Ibn Abbas iban sin kaibanan mufassirun maksud sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Mga umat Islam, kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala imadawhat sin kita niyo kaampunan surga sin Allah subhanahu wa ta'ala pahala sa lago-lago karayon sa lago-lago na hindi pahakabuhi na to ha dunya palawang kubur na to kamatay na to lawang kubur na to sampai dagpak faadlaw yawmal hisab sampai amuin pasuron kita niyo insyaallah ta'ala palawang surga magunay-unay kita niyo in pasurga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ito mga umat Islam makaibog-ibog ing kakuyagan kanila dihil kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala hawakto tatalakkahumul malaika pagbak nila na in malaikat sin Allah muhanniin amuin sumagina kanila hanian lakum muhanniin lahum bil khair karayawan na kaniyo iban karamat kasanyangan kahanungan niyo na amin kalapasan niyo na walisan iwan karayawan niyo in agisim kamalaikata. Mga bariman damikian in makasusa lando ya khasratal ghafilin in makasusa lando maka amoin makabuga mga umat Islam amoin kalugian sin ghafilin amoin nalulupa sila pagjikir pa Allah subhanahu wa ta'ala kalugian hamanga nalupah kaya lupahan nila in pagzikir pa Allah pangindua pa Allah panumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala kalugian maja fatahum amuna in katinggalan nila na minan ni'ami in ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala tinggalan nila in ni'mat iwan sin kakuyagan kasanyangan damikyan maja hasala lahum iwan amin hikasusah amuna in jumatu kanila dain hamanga siksa iwan sin kangian waliyadzubillah
Unang tuod, amuhin. Layuan nila. Nakalayo sila. Khairad dunya wal akhirah. Kaya tinggalan nila, kaya layuan nila, kaya tahikuran nila, ing kasanyangan dunya akhirat. Waba'u bil khabisa, bil habibah, wal khusrana. Patut na kanila in, kasusahan, kasigpitan, iwan, kalugian, was safaqah, al khasira, imansin. Amnain, kahinaan, hadlaw, susungon atawa amoin kasigpitan, amoin jimato, tungbas, siksa kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga umat Islam, tumtumon na to in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dumdungan na to in ayat si Mahasus si Tabaraka wa ta'ala. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Surah Al-Munafiqun ayat hikasiyam. Pamansin Allah subhanahu wa ta'ala, mga umat Islam, tiyawag kita niyo si Mahasud si Tabaraka wa ta'ala, sarayaw-rayaw tawag. Sarayaw-rayaw tawag. Amuin tawag. Liyamod pa kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahin hamanga namamarat saya. Pamansin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina am, wahai kamu mga bariman na mga namawarat saya, ay kita ni mga umat Islam, ay nag-ibadat, mag-aagama, namarat saya pa Allah, tiyawag kita ni sin Allah ta'ala katan, patumtum kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, wahai kamu mga namamarat saya, ayaw hikalupan niyo, ayaw hikalupa kaniyo, ayaw hikaligap kaniyo, in pangarta niyo. Tumtumon na to in pangarta, kung naman pilaksin, bulawan, lamod na in kawasah. Lamod na in arta, lupa, bahay, sasakatan, business, arta. La turhikum amwalukum, ayaw hikalupan niyo, dahin hapag jikir, pagtumtum pamahasot si Tabaraka wa ta'ala, ayaw hika ligap kaniyo, in mga pangarta, kawasan niyo. Wala auladukum, damikyan ayaw risab, hikaligap kaniyo, hikasasat kaniyo, in mga kaanakan niyo, taod sin kaanakan niyo. Siwo dahil kaaunan niyo, miskin kamu, dayahan kamu, barkawasa kamu, barartaan kamu, iban bukon. Tiyawag da kita niyo sin Allahu Ta'ala, di da manjari hika ligap na to, hikalupa na to, ingkamiskin na to, damikyan karaya na to, ingkawasan na to, apag jikir pa Allah subhanahu wa ta'ala.
wala auladukum an dzikrillah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Dain pagzikir, pagtumtum, pamahasot si tabaraka wa ta'ala biyasin nasabot hi Abbas radhiyallahu an. Mga umat Islam, wa man yaf'al dhalik hisyusyo in huminang hayat to ay naligap siya, nalupas siya, sababsin nasabot hinangon niya ito, ay mahinang niya yung mga nasabot ito, amo in naligap sila, kaya lupahan nila, wala nila napataod in pagjikir nila fa Allah subhanahu wa ta'ala, hadum niya, hadlaw niya, hamay na at niya hamapon niya, hakamiskin ka sila, halong daya ka sila, halong sakit ka sila, tawukon ka sila, sakit na sakit, wala ito, at amo ito yung sabab, hikalupa nila, pagjikir fa Allah ta'ala, faulaika humul khasirun, na parmansin Allah, sila na ito in pag-ianon sin Allah, lugi, makaulong-ulong, makabuka-buka. Makaulong, makabuka. Sin, kalugian, kabinsanaan, sin tumbas, binsana, siksa, kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dihi mga umat Islam, amuin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, daran na to rungdungan, daran na to amuin, kanalon, pahamon, sarta in mga ini lando magaan in daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato amuin parkala pagjikir kaniya, pagtumtum kaniya. Dahil nasabab ito mga umat Islam, amuin mapagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga patumtum ito, labi luba ito nasabot ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban hadisin junjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muhuton na to, pangayon na to fa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin mapatatap na to, hakabuhi na to in pagtumtum, pagjikir fa Allah subhanahu wa ta'ala, sampai hambuk riwayat dan kan hadis si Imam Tirmidzi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, in hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Muadz, di papatinggalan si Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Muadz in doa ini fi kulli duburis salah, tiap-tiap katan ikog sin sambahyang ya Muadz, ayaw mo tinggali in pangin doa ini. Riwayat hadis dengan Imam Tirmidzi, unun hindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Muadz ibn Jabal radhiyallahu an, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tawangi ako ala dzikrik, ay doon hatatap ako in pagjikir ko kay mo. Tanyo, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika, iwan tatap in pagsukur ko hanikmat mo, di ko tawunan in nikmat mo. Tatap ako, umyan alhamdulillah, sibuk da ako miskin, sibuk da ako dayahan, sibuk da ako kawasa, sibuk bisan ako hauno, bisan ako nasakit, bisan ako amin, wala na sakit, masira ako nagsukur, alhamdulillah. Yato mga umat Islam, Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amatin hindu sinasusalang kan Muadz, di papatinggalan fi kulli duburis salah, ay doon haot sin tahayat akhir niya, iwan sin salam niya, hisugpat niya in doa ini, Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tawang niya ko tatap in pagtumtum ko kay mo, iwan pagsukur ko hanikmat mo, wa syukrika wa husni, iwan parayawa in pag-ibadat ko, pagtag-ipon ko, pagdikir ko, pagtasbih ko kay mo ya Allah. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.